Yan, ay pagkain. Awas beng dia. Ih, giglaun dia beng. Nyawa ganjel dia kena aing, gila aing mah. Karena saya gitu ya. Ampura. Geus Yan, aya pokona mah kudu ngilu jeung aing. Saksian aing arek nembak si Pipi. Munteng aing jadi tunggul di ditu ge. Dia mengeunah jeung si Pipi. Geus kori mah urang pegat belah jadi baturan. Ih, dia baperan gitu bae dong si Bool. Ngisi kayak pengantar ayo. Yan kurang latihan heula yuk. Ih, beng. Latihan naon deui, Ba? Orangnya kieu, kalau bae teh anjing hirupna. Atuh latihan lembak lah aing supaya tetep dia mah. Alay, deeng mah gila. Ih, da juga teu keterima karasa dia. Emang kebayangkeun teu kumaha dia teu keterima. Baturan edan meureunnan. Ih, lain mau ngadukung aing supaya tetep. Oges, ayo. Ih, segala bae dia. Jadi kieu ya, aing latihan. Tempokeun aing. Edas beng, itu sumut apa naon? Bodoh tah amat. Ih, gila deh gua. Instan gih sia mah ih. Ya, udah jadi. Segala bae. Aing bisingkan ngomong. Oh. Ayo. Ya, tidur bae ya. Ayo, aduh. Pas. Rehe. Aduh, beng, bae dia. Neng geuli. Ulah aing beng. Ih. Hirup aing bau, da bau aneh aing mah ya. Pake bae balukang. Bayangkeun bae beungeut si Pipi. Geura ya. Aing bae nya nang hitungan. Yo, geura ya. 1 2 3. Neng geulis. Soleh, pinter ngaji. Mun seandainya ilmunya ieu anu bisa ngukur kalebihan, pokona mah neng lebih bisa gala-galana. Mun sakirana neng bae kana AA tinggal nyampurnakeun doang kekurangan neng. Begitupun sabalikna. Woi, beng. Si nek nembak bikang apa nek curhat ka aing? Panjang amat ih. Geus cicing dengekeun bae sia moal nyoh seni. Geus ting dia mau ganggu bae untuk lanjut deui. Mohon ka Ibeng. Neng hayang teu jadi pendamping AI Ibeng tik waris sampai tutup usia. Beuh, yan kasar teh kata-kata ieu, ha? Aduh. Beuh. Nah, ilmu teh sada, beng. Bisa ngomong gitu. Coba ada ajaran aing seutik mah. Mantapnya. Walaupun teu ditarima aing pokona mah yan. Gas, ngadoa bae, suka diterima. Aing. Bang, saya bisa masak sepeda tuh. Yang satu bisa kita jurik. Tuh bisa, nges ayo mending ajaran aing masak sepeda lah, hai, latihan. Kalau saya Tah, iya sepeda na iron ieu. Ayo. Aing main iron ieu, sepeda na nu aya roda opatan. ulah kas kita udah leutik. Iya tak pantas bajang sia ta. Kita dulu gitu siap. Ada loh. Barang lagi. Aing mesin guling. Tenang kas, aing nu ajaran. Ayo, gerak. Salah kas lagi bener. Nah, ada dekat. Keran aing ya. Oh, gerak. Caca. Bener ya. Atuh kas Cuma di cangkang dorong. Awas kas. Ron aja. Roni sia mah lain pagahan aing kalau nyuksurukeun aing ieu. Cangkeng be aing. Cangkeng aing sama Ron penting. Betul kas. Lamun belajar sepeda mah jangan kaguling mah moal bisa kena. Ganeng lamun punya kita ngagulingan mumpung aing belajar sepeda aing. Belajar mobil losbak bae lah. Aku bilang belajar tak nutup anak tua. Cengin umuran coba. Mulai jauh.
Iya obat abah ke apotek, obat encok. Setekuat abah ini dicakin. Aduh. Ai, mana ka dia bah? Neng peser kan? Sana kali itu sisa tuh di anak geropok 2.500 ke apoteknya. Hah? Mau nanti bah? Kian ya bah, tungguan. Silakan itu Neng. Bah? Iya, Cisna. Neng eta. Bray. Ada. Wait, siap, enon bah. Assalamualaikum. Salam. Neng. Neng yang bisa gue. Sepawan ya anak godan anak perana abah. Sabar karena saya. Guys, antar ke Ceneng tak apotik. Beli obat encok abah. Ini noraat bah masih encok enek. Si iya nya. Ngisir kali itu berangkat Neng. Ngisir banget yang si Kupro itu ke apotik. Ya atuh bah. Assalamualaikum. Ayo. Bah, mainan bah. Ada Bro. Awas anak lain tak bisa lecet. Di. Yan, biang teh yan, kumaya setelan aing. Waduh, ampura yan. Aduh, dia membeng. Pura. Kudunya gitu kain. Bagus, mantep lah sekali itu. Misalnya yan, misteri jam 4 ya. Ayo. Yan. Tuh panlin. Aduh, aing lu beng. Geus tenang yan, kayak aing dibalikin bakso Mang Uki 3 mangkok. Idi, tah anak mah biang. Ayolah. Teh, minumnya 2. Oke, siap. Minum aja dulu. Neng, minum aja dulu. Oh iya, mohon ah. Enggak ada nanti besok. Biasa bae sih, Cai. Sebenarnya ya naon sih ya? Kayak beng rek ngomong naon? Kayaknya gerak minum heula bae supaya adem. Nah, ibeng tresno karo koe. Terkadang gua ngomong naon tadi? Jadi kieu, Neng. Neng kan gelis, pinter, soleh, rajin sholat, pinter ngaji. Pokoknya mah Neng lebih dina sagala-galana. Mun sakirana Neng dek kana AA tinggal nyampurnakeun doang kekurangan Neng. Begitupun sebaliknya. Neng hanya jadi pendamping AIB di kuari sampai tutup usia. Hah? Aduh, rumahnya kaget taunya dengan aduh, ampura atur nuhun ya mama atas boga perasaan teh. Tapi ini pacar bisa nerima ampura ya mama. Kita temenan aja ya. Oh, nya atunya teu naon? Age ngarti. Nya atuh nengnya. Apa minta Assalamualaikum. Ah, iya bayar heula atuh. Oh, nyamun neng ampura. Woi, beng, kemana sih beng? Tungguan aing beng. Cek, duluan ya, yang beri temen gue dulu. Iya, sudah dah lo, gembrot.
Mana dia, Beng? Beng. Kemana sih, Beng? Kunaon. Jadi tolaknya. Beng. Beng. Kunaon dia? Beng, geus Beng, dia geus. Walaupun dia ditolak, tapi ulah kieu aing ngarti perasaan dia kumaha. Tenangkeun diri ka Allah, bukan segala-galana, Beng. Beng, aing balik kuna naon? Kotok di imah. Endogan, ulun rekeman we, Beng. Non sia nyambung kana kotok. Geus lain, sabodolos. Wih, nyotis di sabulan teh. Mana anjing, Bang? Aduh. Mana? Ya Allah. Mantap teh. Anjing. Wih, ini Beng, kemana tuh? Woi, Beng. Beng, Arek kemana, Beng? kabur. Oh, geus Beng, mau ade. Ulah poho mau duit, bising lapar sia, Beng. Si Beng. Oh, siapa Beng ya? Nu hade, awas tikolesan. Si Beng kunaon sih? Puguh tah, Oke. Mau ade, Beng. Gua ngargana sama sekali karena kata-kata bijak aing. Aing mah bunuh diri bae lah. Percuma hidup ge, teu guna. Aing mah deuk leungit bae di muka bumi ieu. Ah! Mobilan sadi ieu aing deuk bunuh diri teh jadi bae lah. Kan dia kan mobil dedek. Iya, nu kagangguan aing bae bunuh diri.